Uşu zikirde 10 жолу айтса, ошого эмне сооп берилет? Азыркын эле. Пайгамбарыбыз айтат: Kim man qala la ilaha illallah vahdahu la sharika la lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir 10 marra. 10 жолу айтты. Kana kaman ataqa arba'ata anfus min wuldi Ismail. İsmail paygambardын балдарынан 4 кулду азат кылган соогун алат. Мындайча айтканда араб кулдардан. Соу ушундай дейт. Равахул Бухари ва Муслим. Бухариде дагы, Муслимде да келет. Ким ушуну 10 жолу айтса дейт. Савабу ман қалаха фи яумин 100 марра. Ким ушу зикирди бир күндө 100 жолу айтса эмне савап берилет? Абу Хурайра радиаллаху анху риваят, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ман қала ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика ла, лахул мулк ва лахул хамд, ва хува ала кулли шайин қадир фи яумин 100 марра." Азыркы эле зикирди бир күндө 100 жолу айтып койдуңуз да? La ilahe illallah vahdahu la sharika la lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilahe illallah vahdahu la sharika la lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. 100 жолу айттыңыз эле. Kanat lahu adlu 10 riqab. 10 кулду азат кылгандай сооп берилет. Wa kutibat lahu 100 hasana. Ага 100 сооп жазылат. Wa muhiyat anhu 100 sayyi'a. 100 günөө geçirilet. Wa kanat lahu hirza min ash-shaytan yawmahu zalika hatta yumsiya. Эгер эртемен айтып койгон болсо, кечке чейин шайтандан коргодо болот, коргондо болот. Шайтан буну уже азгырышы кыйын буну. Шайтандан бул ашанно. Хец. Валам ята ахад би афдал мимма жаа бихи илля ахадун амила аксара мин залик. Ошол күнү bundan Аллахтын алдында өткөн адам болбойт. Бир гана ким ушуну дагы башка бир айткан болсо 100 жолу же андан көп айтса, ошол гана артык болушу мүмкүн дейт. Бирок ушуну айткан киши эң бактылуу адам, эң абзел адам, артык адам. 100 жолу айтса. Кайсы зикирди? La ilaha illallah vahdahu la sharika la lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Qancha jolу айтса? 100 жолу. 100 günü geçirili